Toi syukur neus neno. Kita iku mata tefateni ambilasi mapeluli neka. Na ko kanal YouTube YKB GKI TV. Na tiat nen anus neno mabeti anbi renungan wasiat. Ini nak kat malelap fa. Mabeti anbi Kolose naka nua. Elak ne talantia posanim. Maantuk pus neukit mabeti anbi nela ne. Inhananak. Hiam simo usif Yesus hitusi onanete hiso muin mi bala anbiin. Baik bin menekat anbi menekan Yesus Kristus. Lasi mese kalau in manaba nok malelap anbi tabu amunit mesnikim liu. Nansa natuin hitenap hitnekak mahit moet mes kanafa pap mese hitit matahin mepu mabanit ng fafaw le kamanesa fa natuin in manawa natuy neki malelap mes kalu mepu nane manawa noknek malinat in manawa noknek malinat mes kinak mepu mafena mepu nane mes na lailbon nok alekot mama ota neukit at fani on mansian tok kunino anbi Kolose malidukia sin kamalela fahenati an simo usif Yesus nok sinekmuti sinan siu musif Yesus an fani on aswe sanat onanete na Paulus an fefenekat henati sinanawa piut sinek palsait manekaf nekat henati an fani on hawana lean muin piut le na nae namlia manafua sinek palsait so an haik piut manam oek meskinak anin mamanas ansu henati sinek palsait la nane namliu pai binu menekat kalau tabu i hitat palsai niu hitusi kais na tuin lasi malelap esnok es hitso tahintak leka hitat moentok hitusi ale lasi alekot hit mesta iku mahit nek palsait amsa sonam lia maan moin piut henati hitat moin tabua tok hitusi tal neno am sopun onanete an bitabu tabi kalu an mui mansian matua fle an mui salit henati na leu hitnek palsait atonen matoit hitus neno bi ini semanak nino henati na tua kit nokang kit ma na fena hitnek palsait talantia na balbal an klino antu mantiano kit online nane kais at nikan henati at like mat subscribe bo mat patiniut biya benusin nati an fani on tetus mat veneno bitabui tal na balba amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.